Oriano Girotto, ki bo opravila še eno nalogo, prosim, če spet potegneš. Vitkov recept za trdo kuhan jajc prevedi v italijanščino. In naj zveni erotično. Vzamete eno vodo, en štedilnik, en lonc in en jajc. Eno vodo date v en lonc date na en štedilnik in dodate en jajc. Ja, Potem kuhate do trdega. Pa dober tek. In zdaj italijanska erotična verzija. Ok. Prendete un'acqua, un fornello, una casseruola e un uovo. Mettete un uovo nella casseruola, mettete la casseruola sul fuoco e aggiungete un uovo. Poi mettete l'uovo nell'acqua e lo fate cucinare fino a che diventa duro. E buon appetito. Žan je čister. Oh my god, moš nujno pogledati ostale Antinine videe, pa nujno subscribe, da boš z nami še naprej.